Yes kabisa, iyi ni Sportroom TV Rwanda. Nizere ko aho rose ukomeje kuba ugubwa neza. Muri aka kanya rero kituzanye no kuganira kuri biri kuvugwa mu mikino, aho mu ikipe ngabo z'igihugu harimo amakuru meza cyane aryoheye amatwi yawe. Abakinnyi babiri bari bagiye mu butumwa bw'amahoro cyase mu gufasha ama ekipe yabo y'ibihugu bamaze kuba bagera mu Rwanda. Bo ni bande? Ese baraza gukoreshwa kuri uyu mukino wa Gasogi? Ese bihagaze bite muri rusange? Ese umukino wa Gasogi na APR ko warasubitswe uraza gusubukurwa gute? Sanga itegeko rivuga iki kuri uyu umukino? Nibyo tugiye kubakiraho iki kiganiro cyacu, ubundi turebe na Rwanda Premier League muri rusange uko umunsi wayo wa gatandatu waje kuba ugenda, dore ko imikino myinshi yabaye kuri uyu munsi wa gatatu cyase ku munsi w'isabato, ndetse n'uyu munsi ku cyumweru hakaba hari indi iri ibukinwe. Usabwa rero nukubana natwe muri aka kanya ukadutiza amatwi yawe n'umutima wawe rwose, ukadukurikira ukamenya byinshi bivugwa mu mikino. Rero niba waramaze gukanda subscribe ndagushimiye cyane by'umwihariko, gusa niba utarabikora nawe igihe niki, kanda kuri iryo jambo subscribe, ntabwo bigoranye rwose, kugira ngo utajya ucikwa na byinshi ibigezweho mu mikino. Ubundi ukande kuri like, twereke urukundo, ujye hasi muri comment section cyangwa se ahatangirwa ibitekerezo, usigemo igitekerezo cyawe kuri aya amakuru rwose tuba turi kugenda tukugezaho, aho uhera ku mazina yawe rwose bwite, ubundi ukatubwira aho udukurikira uherereye, ugakomereza rwose n'icyo gitekerezo cyawe muri rusange, ubundi tukaganira. Igitekerezo cyawe rwose tugisoma bwanguka tukagusubiza, cyaba ari ikibazo, icyifuzo ndetse n'inyunganizi, byose turabyakira rwose. Niba kandi wadukunze hano rwose, ntugende uhishe amarangamutima yawe, nayo uyagaragarize muri komenti cyangwa se muri commentaire. Rero nsuze abari hanze y'u Rwanda, Mozambique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, rwose mukomeje kutwigaragariza cyane. Abari muri Kenya, Zambia n'abaturanyi b'Abarundi, namwe sintabarenza ingohe, ariko by'umwihariko munyemerere mpereze icyubahiro nsuze abanyarwanda muri mu Rwanda, rwose ndabasuje kandi mbahaye ikaze, mbabwire ko mbakunda cyane. Waba uri mu mujyi wa Kigali, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo, umve ko turi kumwe rwose hano kuri Sportroom TV Rwanda. Natinze rero, reka twiganirire byinshi biri kuvugwa mu mikino, aho duhera ku ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club. APR Football Club rero ku mugoroba rwose yari ifite umukino wayihuzaga n'ikipe ya Gasogi United, yahoze yitwa Unity, yahariya ku gasozi ka Gasogi. Umukino rero wahuzaga APR Football Club na Gasogi United mu mukino w'umunsi wa gatandatu wa shampiyona y'u Rwanda, wasubitswe umaze iminota 15 kubera imvura idasanzwe yari iri kugwa mu mujyi wa Kigali, by'umwihariko hariya kuri stade ya Kigali Pere, hariya mu gace k'Inyamirambo. Ubwo umukino wari ugeze rero ku munota 15, Gasogi United na APR Football Club binganya ubusa ku busa. Abasifuzi banzuye ko baba bawuhagaritse kugira ngo barebe niba imvura iza kugabanyuka, ubundi mukino ukaza gukomeza nyuma. Gusa nyuma y'iminota 30 abasifuzi bategereje ko imvura igabanuka, imvura yagabanyutse, nuko abasifuzi bageze ku kibuga basanga bitakunda ko gikomeza kuberaho uwo mukino, ahubwo bahitamo kuba bawusubika. Biteganyijwe ko rero uyu mukino uza gukinwa bitarenze mu masaha 28 ukurikije igihe wasubikiwe. Icyo ni itegeko rivuga, kandi ukomereze ku munota wahagarareyeho rwose. Uko iminota 15 yakinwe yagenze, umunota ku munota, nibyo rero bari buze kuba baheraho. Barahera ku minota 15 baye bagezaho, ubwo no kuvuga ko iyi match isigaje iminota 75. Abakinnyi rero babanje mu kibuga ku mpande zombi mu ikipe ya Gasogi United ni Dauda Ibrahim Balele n'umuzamu, Modeli Akbale Udahemuka Jean de Dieu, Hakizimana Adolphe, Ousmane Doumbia, Ngarambe Sajad, Indadukunda Axel, Mugisha Joseph, Balu Hamisk Hakim, Niyongira Dani rwose nawe yarari mu kibuga. Abakinnyi rero babanje mu kibuga ku ruhande rw'ikipe ya APR Football Club ni Pavel
Nzila, Alioum Swane, Nigena Clement, Seydou Daouda Yusufu na Richmond Lamptey, Mamadou Laminba, Ruboneka Jean Bosco, Tuyisenge Arsene Tuguma ndetse na Victor Mbaoma Chukwemeka. APR FC rero yarigiye kwakira Gasogi United mu mukino w'umunsi wa gatandatu wa shampiyona y'u Rwanda, umukino ikipe ya Gasogi United yiyemeje ngo kuba yatsinda ikipe ya APR Football Club binyuze mu magambo rwose ya perezida wa Gasogi United. Ni umukino rero APR FC iramanuka mu kibuga iri ku mwanya wa nyuma n'inota rimwe, ko umukino umwe rukumbi iyi kipe yakinnye muri shampiyona yaguye miswi na Etincelle ubusa ku busa. Gasogi United yo iramanuka mu kibuga ishaka amanota 3 kugira ngo yuzuye amanota 11, cyane ko mbere y'umukino ikipe yitiriwe Agasozi ka Gasogi ko mu karere ka Gasabo mbere y'umukino yari ifite amanota 8. Rero icyo imibare ivuga kuri aya ama ekipe yombi, hagati ya rwose ikipe ya APR Football Club ndetse n'ikipe ya Gasogi United, kimibare ivuga APR FC rero igiye guhura na Gasogi United ku nshuro ya 8 muri shampiyona y'iciciro cya mbere mu Rwanda. Mu nshuro 7 bahuye rwose APR Football Club yatsinzemo imikino 3, banganya imikino 4, mu gihe Gasogi United nta ntsinzi n'imwe irakura imbere y'ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club. Gasogi United rero ku mwanya wa 5 igiye guhura na APR Football Club iri ku mwanya wa nyuma ku rutonde rwa shampiyona. Ese uyu mukino uza kubusukurwa ku isaha saa moya, Gasogi United irashobora gutsinda APR Football Club bwa mbere mu mateka ya shampiyona, cyangwa se APR irongera isubire iyi kipe ya Gasogi United rwose, dore ko iyi kipe ya APR ijya ikunda gushobora iyi kipe ya Gasogi United nubwo bajya banganya, nkuko mu mikino iheruka rwose 7 imikino 6 iheruka aya makipe yahuyemo aba muri shampiyona ndetse no mu gikombe cy'amahoro, nta kipe nimwe igeze ibona intsinzi rwose, imikino yose zaje kuba ziyinganya muri rusange. Inkuru nziza rero twababwiraga ku bakinnyi ba APR Football Club nuko rutahizamu Mamadou Si yamaze kugera mu Rwanda rwose, akaba yatangiye akazi ke mu ikipe ya APR Football Club, gusa atakaba atari bugaragare kuri uru rutonde rwose ruza gukina na Gasogi, kuko umukino mbere yo kusubikwa rwose ntabwo yari muri 18, gusa araba ari muri stade, yaje akererewe rero, niyo mpamvu umutoza Darkonovic atigeze amwifashisha kuri uyu mukino. Rero itegeko rivuga ko abakinnyi bari bemejwe kuba bitabiriye uyu mukino aribo baza kuba bakoreshwa, gusa ntabwo kuba wasubitswe bivuga ko uyu Mamadou Si rwose yakwemererwa kujyamo cyase ngajye muri 18 baza kuba bifashishwa kuri uyu mukino. Undi mukinnyi ni umugande Tadeo Lwanga, nawe akaba yamaze kugera mu Rwanda rwose avuye mu butumwa bw'ikipe y'igihugu yabo ya Uganda, aho batsindaga ikipe ya Sudani y'Epfo ibitego byose biri ku busa. Uyu mugande rero kina mu kibuga hagati mu ikipe y'ingabo z'igihugu APR Football Club, yaje kuba abanza mu kibuga rwose ubwo Uganda atsindaga iyi Sudani, ndetse yakinnye iminota yose 90. Nimwe rero mu byatumye akererwa kuza gutangira imyitozo bijyanye n'insinzi iyi kipe yabonye, yagombaga gusubira mu mujyi wa Kampala kusangira n'abaturage cyase kuganira muri rusange no kwishimira insinzi. Byatumye rero agera mu Rwanda ku munsi wo kuwa gatanu rwose ntiyabasha gukorana imyitozo na bagenzi be ba APR Football Club, ko bari bamaze igihe rwose bakora imyitozo y'akaza mutwe ari Shyorongi, ndetse aho ikipe y'ingabo z'igihugu yaje kwikina imikino 2 ya gishuti, aho umwe yawutsinzemo Intare ibitego 3-2, undi ikawunganya na Musanze ubusakusa. Aba basore bombi rero ntibari bahari rwose, akaba ariyo mpamvu umutoza Darkonovic atabifashije rwose kuri uyu umukino wa Gasogi United, ahubwo ahitamo kubaruhutsa agakoresha abandi, dore ko ikipe ya APR Football Club ifite abakinnyi benshi cyase ifite swad ndende rwose, nta kibazo cy'abakinnyi bahari, abakinnyi ni Fortank barahari rwose ni benshi cyane. Indi imikino rero yabaye kuri uyu munsi wo kuwa gatandatu muri Rwanda Premier League nuko ikipe ya Rayon Sport, ikipe
y'ubururu n'umweru yatsinze Bugesera Football Club mu mukino wabereye kuri Kigali Pele Stadium ibitego 2-0. Ibitego byatsinzwe na Yusufu Ndiyanye ku munota wa 21 ndetse ikindi ku munota wa 80 gitsindwa na Far Nganye. Ibi byose rero imipira bayiherejwe na Muhire Keve kapiteni, ariwe bahaye passe decisive cyasite assist mu Cyongereza, niwe bahaye iyo mupira rwose yavuwemo ibitego. Mu gihe mu karere ka Rubavu ikipe Etincelle yatsinzwe n'ikipe y'Amagaju Football Club ibitego 3-2. Ni ibitego bya Kakule Mukata Justin kipasa ku minota 55, niyo nkuru Sajat arishyura ku minota 59. Masudi Narcisse ku minota 17 yarakubitiyemo icy'Amagaju. Hussein Serafi kuri penalty ku minota 25 Magaju. Destin Malanda kubitamo agashingura cumu ku minota wa 90. Musanze yaguye miswi na Mukura Victory Sport, aho Muhire Aniseti Gasongo ku minota wa 62 ariwe wari wafungwa amazamu, mu gihe Abdul Jalilu ku minota wa 90 yaje kwishyura igitego Mukura rwose yari yatsinzwe. Muhazi United itsinda igitego 1-0 ikipe ya Rutsiro, igitego cya Kagaba Nicolas. Nuko rero imikino yaje kuba igenda. Indi mikino rero iri kuri uyu munsi ku cyumweru tariki 20 ya Rwanda Premier League, nuko ku isaha y'isa 9 ikipe ya Police Football Club za kuba yakiriye n'ubundi ikipe ya Gorilla. Umukino ukaza kubera hariya kuri Kigali Pele Stadium ku isaha y'isa 9 rwose. Umukino waza kurangira umukino wa Pele na Gasogi United ukaza guhita usubukurwa n'undi ku isaha y'isa 1 z'ijoro. Ndi mukino hari urabera mu karere ka Rubavu ikipe ya Marine za kuba yakiriye ikipe ya Kiyovu Sport Urucaca. Ubundi undi mukino uzaba ku munsi w'ejo kuwa mbere, aho ikipe ya AS do Kigali izaba yakiriye Vision muri rusange. Nibyo twatuvuze kuri no shampiyona iri gukinwa ku munsi wa gatandatu, aho ikomeje kuyorwa n'ikipe ya Rayon Sport, niyo yaje kuba ifata umwanya wa mbere. Polisi tarakina uyu mukino ikaza kuba tana mutwe rwose na Gorilla yabo n'amanota 3 ikisubiza intebe yabo y'icyubahiro. Mu yandi makuru nuko umujyi wa Kigali ugiye gucutsa amakipe ufasha. Ubuyobozi rero bw'umujyi wa Kigali bwafashe umwanzuro wo kugabanya amakipe y'umupira w'amaguru rwose afashwa n'uru rwego rwose. Hagaragara ikipe imwe yonyine bazakomezanya urugendo rw'ubufatanye. Ubusanzwe rero umujyi wa Kigali ni wowe umufatanyabikorwa mukuru w'ikipe zirimo Kiyovu Sport, Gasogi United na AS Kigali, zombi abahungu n'abakobwa. Amakuru avuga ko rero Urucaca na Gasogi United buri imwe ihabwa miliyoni 150 ku mwaka, mu gihe AS do Kigali yo iherutse kongererwa ayo yagenerwaga, bikaba bivugwa ko izajya ihabwa miliyoni 250 buri mwaka. Amakuru rero twamenya ava mu bari hafi y'abafata icyemezo ku bijyanye no gutera inkunga aya ma ekipe, avuga ko hamaze gufatwa icyemezo cy'uko umwaka utaha ikipe imwe gusa y'abagabo ariyo izasigara ari umufatanyabikorwa w'umujyi wa Kigali. Ibi birahita bisobanura neza ko hazasigara amakipe abiri akina shampiyona icyiciro cya mbere muri ruhago, abahungu n'abakobwa, azaba ari abafatanyabikorwa b'umujyi wa Kigali. Uru rwego kandi rutera inkunga amakipe akina imikino y'amaboko arimo Kigali Volleyball Club KVC na Espoir Basketball Club. Buri imwe bivugwa ko ihabwa miliyoni 35 buri mwaka. Nibyo twatuvuze. Ikindi twakubwira nuko rwose ikipe ya Kiyovu Sport Urucaca mbere ko rwekeza hari Rubavu rwaje kuba arubona umuterankunga mushya uzajya uruha miliyoni 60 buri sezo rwose, aho kwikubita isaba kwita miliyoni 20 zo guhemba ukwezi kwa 9 abakinnyi rwose. Ikipe Rucaca rero umuterankunga yitwa Galas Coffee,
aho bazajya bamwambara kuri jezi yabo rwose imbere ku ahagana kunda rwose. Uyu muterankunga rero ni mushyashya mu ikipe ya Kiyovu Sport, dore ko iyi kipe isanzwe ifite ubukene buyirembeje mu iki gihe. Rero ni inkuru nziza ku bayovu bakwiye kwishimira muri rusange. Nibyo twatuze rwose muri aka kanya hano kuri Sportroom TV Rwanda, niho uzakura amakuru menshi meza kandi y'imikino hano mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ubundi icyo nagusaba ni ugukomeza kubana natwe buri munsi mu biganiro byacu, ukanda kuri iryo jambo subscribe, ujya kuri like naho ugakandaho, wajya muri comment section nabwo ugatanga igitekerezo cyawe muri rusange, ubundi ugakomeza ukaryoherwa natwe rwose tukaryoherwa, kuko iyo tuganira namwe rwose tuba twishimye kandi tunezerewe, tuba twifuza kubona ibitekerezo byanyu nabyo bitugeraho kugira ngo dukomeze tuganire muri rusange. Munyemerero nsoreze ku mugane w'i Burayi ku munsi w'ejo shampiyona zakomezaga ndetse n'uyu munsi ziraza kuba zikomeza. Imikino yabaye ku munsi w'ejo: Tottenham yatsinze West Ham ibitego 4-1, Fulham itsindwa na Aston Villa 3-1, Ipswich itsindwa na Everton 2-0, Manchester United itsinda Brentford 2-1, Newcastle United itsindwa na Brighton 1-0, Southampton itsindwa na Leicester City ibitego 3-2, mu gihe AFC Bournemouth yatsinze Arsenal ibitego 2-0. Muri Ligue 1 y'Abafaransa, Brest yanganyije na Rennes 1-1, Saint-Etienne itsindwa na Lens 2-0, PSG itsinda Strasbourg 4-2, mu gihe muri Bundesliga y'Abadage Bayern Leverkusen yatsinze Eintracht Frankfurt 2-1, Borussia Mönchengladbach itsinda Heidenheim 3-2, Freiburg itsinda Augsburg 3-1, Hoffenheim itsinda Bochum ibitego 3-1, mu gihe Mayanze 0-5 atsindwaga na RB Leipzig 2-0, Bayern Munich itsinda Stuttgart ibitego 4-0. Muri Italian Serie A naho bakomezaga ikipe bita Como inganya na Parma 1-1, Genoa na Bologna 2-2, AC Milan itsinda Udinese 1-0, Juventus itsinda Lazio 1-0. Muri shampiyona ya Espagne La Liga Santander, Atletico Bilbao yatsinze Espanyol Barcelona ibitego 4-1, ikipe ya Osasuna itsindwa na Real Betis 2-1, Girona itsindwa na Real Sociedad 1-0, mu gihe Celta Vigo yaje kubitsindwa na Real Madrid ibitego 2-1. Ibitego bya Kylian Mbappe ndetse na Vini Junior nibyo bitego byashije intsinzi y'amanota 3 ikipe ya Real Madrid, mu gihe ikipe ya Manchester United yatsindaga Brentford yatsindiwe na Rasmus Hojlund ndetse na Alejandro Garnacho, nibo bafashe ikipe ya Manchester United kubona intsinzi kuri umunsi wo kuwa gatandatu rwose. Imikino rero iri uyu munsi ku cyumweru ku isaha saa 9, Wolves iraza kuba yakiriye Manchester City kuri Molineux Stadium saa 11:15. Umukino w'ishiraniro, ikipe ya Liverpool iraza kuba ikina na Chelsea hariya Anfield Road. Ikipe ya Liverpool iraza kuba yakiriye rwose Chelsea. Mu Bufaransa, Le Havre na Lyon, Auxerre na Reims, Nantes na Nice saa 11, Toulouse na Angers saa 11, mu gihe saa 2:50 Montpellier iza kuba yakiriye Marseille. Mu Budage, Holstein Kiel irakira Union Berlin, mu gihe Wolfsburg ikina na Werder Bremen saa 11:30. Mu Butaliyani, Empoli na Napoli saa 6:30, Lecce na Fiorentina, Venezia na Atalanta saa 9, ku gihe saa 12 Cagliari ikina na Torino, saa 2:45 AS Roma iraza kuba yakiriye Inter Milan kuri Stade de Roma. Mu gihugu cya Espagne, Mallorca saa 8 bakiriye Rayo Vallecano, saa 10:15 Atletico de Madrid na Leganes, mu gihe saa 12:10 Villarreal na Getafe, saa 3 FC Barcelona ndetse na FC Sevilla. Niyo mikino iri ku mugane w'ubure rwose, shampiyona ziraba zikomeza naho muri rusange. Reka dusoze rero, dusoreza hano kuri Sportroom TV Rwanda. Ntuzajya ukura amakuru yizewe kandi ku gihe, kanda subscribe, like, share ndetse na comment, ubundi ujye ubana natwe buri